Omurro guri kuteekateekwaho kuba gwarugahasigire yabe ryo muduuka y'ebijwaro gwayosya ebintu by'abantu abarukukorera omu kyombeko kya Kabarega House aha ruguuto rwa Hoima Kaisotonya omu rurembo rwa Hoima hihi n'icundiro ry'amajuta rya Starbex oshungine n'ishomero rya Hoima Public Primary School omu Rusakarowa. Eki kyashanyarazi by'entambura okumara eshaaha ndingwa. Kino kingura ina abasajja bafererwe mali yabo tuketegereze kiresera obuzibu bwa muliro abayambire bayambire baito omuliro kyalemere kuzima akabaro limu kunanga tukulwanisa mporakora okutandikire gwataka kweyongoza nikweyongeza nyatubaherwe abantu bajja banyambaho ababoda n'abantu abaneiba ebintu twabihaho ebintu byasisikara byabiri omusaruni sports betting center omwanya ogubara kubanguriramu emyete by'emyoga omwanya ogubara kugurizamo ebijwaro omwanya ogubara kugurizamo amate hamwe n'ebindi. Board and office nebeire ene bintu byayo bintu bere mu office bintu bingi bikwato bikwegesa abana byarani biki byona tenka abashuubuzi twina kyokora tugenda mu season tukozere losi twendusaba gavumenti tukonyera. Polisi erukuraza omurro n'obuyahika omu mwanya ogwo omu bwire abatura baashaba gavumenti ngu ebongere endiijo motoka erukuraza omurro ahakuba emwe terukumara. Hata amaizi gahoyiro bageze kutabara amaizi kandi nepate endingi nekwasirwa no kuri omurungu ngwano kukwako so tukusaba obuyambi bw'emotoka ene kafuka city tukwetagame emotoka nga 5. Alex Wabwire ori mukuru wa polisi ya Hoima Central Police Station yagira ngu batandikira okucondoza. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.